Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Naomba Mwenyezi Mungu kananga harma khair na amani. Insha Allahu umahalanikao ngamilio na juma njema wa juma mubarak biidhnillahi ta'ala. Wa nama watukuf ikao ngamjonda ibahati mridunge harima direct ya hatu inu ikao ngejoka mfubi haku stamani jeni hadisi damina nyi hadis ikao iyo hadisi ya Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wassalam. Naona kana hadisi muhim jiddan muhim ya kubidiri rianshi harma hadisi hiyo kana muhim jari hadisi mbabi harma hadisi hiyo. Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wassalam harungu harma hadisi hambaukana man halafa ala yaminin faraa ghayrahu khayran minha falyukaffir an yaminihi walyaf'al alladhi huwa khayr. Hadisi muhim jiddan. Mtume alayhi salatu wassalam kuelezo fikra asasi abasa ino hina mdu islamu ikaonga mjohu mwona jumkini shala beyamini yamini ila ujo ilaba yafanya ndongo hujahoso niho yajea parsekana ila amini ya ilaba keti njema sha engeha laba yamini rajina ijoka khair ijoka afdal yabo yofanya wakati Nabiyullahi Muhammad hamambiokana wakati wewe ujolaba yamini uhundukana izo wa hamba hermwe amini wa ilaba ila ngabo njema rahani izo ranti zilambi ufanyeze njema sha nganzoto we kafara ya he amini kao do wa ilaba. Fikra muhim jiddan. طيب kabla nzari njie harmwe hadisi hiyo riangalie ndondondro harimaula mnyenshi wa hatu wa kikomor, harimaula mnyenshi wa hatu wa kiislam, harimaula mnyenshi wa hatu wa kisosioloji kithaqafa ya hatu ya kikomor, harimaula mnyenshi wa hatu wa kisiasa ijorelewa maana inji harmwe hadisinu. Lidhalik harmwe hadisinu amjoranti ze rai zahe fikih, amjoranti ze rai zahe maulama ikao watekeleza rai harmwe hadisiyo yola ya humuni mimi ezoni hafilisha harmwe hadisinu niangali harmwe janibu ya he thaqafa ya hatu culture kikomore harjonda faida hindi ni aya ni hadisi inu harmwe janibu ya hayo ya kisosioloji hatu kikomori harmwe janibu ya kisiasa yode joni hafilisha haku harima hadisi inu. طيب harmwe janibu ya he thaqafa mtume wa mbokana alayhi salatu wassalam ekahula baya amini kuparisa kana ngabondongo njema rahana ila amini wa ilaba ranti ila wa ilabie amini ufanyeze njema. Fikira muhimu harmwe thaqafa ngarjwele wa fikira hindi harmwe hadisi ngarjwele wa ukana wewe mdu wasoma, wewe fundi, wewe mdu muthaqaf, wewe mdu lona uwezo ngejo mkinishiha yawman min al-ayyam usiku miongoni mwa usiku urenge fikra, urenge rai, urenge mawqif, urenge position harima fikra, urenge position harima hadisi uje unde ukane hadisi ila ye position ila ye rai ya haho ngyo harmami keti harmwe sawabu yabo shakubidiri fanye hindi ngari changer wo ye rai renge joka afdal. Fikira muhimu komor
lidhalika inge jomni kaila roli ya heo la muthaqaf wala roli ya ola mria soma rekaha somo dini, rekaha somo siasa, rekaha somo sociologie, rekaha somo medecin. De roli ya hahe harimu mujtama, harimu janibu ya urengeza ila thaqafa ya ho mujtama, ya urengeza ilmu ya hilo ikaungiyo harima o mujtama. Idhan Nabiyullahi Muhammad urelezo hadisi muhimu ukana ekahulaba amini uhundue amini wa ilaba ilake tsinje manabonga bonje marahaniyo ransi ila walabe amini ufanyeze njema shatowe kafara. Fikira muhimu garjwele waje harmwe omushtama wa hatu wa kikomora harmwe janibu he thaqafa ekana wewe hujihundu kana hurenge position narsobnikani mithali sisi wa Komori ya ada nemila hatu rihana ndrongozinji, rihana israfinji, rihana tartibu inji. Ijomkinishiha rikensiri fikiri ukana na rivunguze mbavi harma janibu muayyan heni mrikao harma ya min hajihundu kana amini langi yombi. Ijomkinisha shanje yafanye ndojina. Lidhalika yo fikira muhimu jiddan harmu masala hiyo. Ya roli ya mdu ya soma harmu mujtama hindi ya unishieze akli za ho mujtama, ya rengeze fikra njema ikaunga zjoka harmu mujtama ya ziunishi yo mujtama. Maulama wa Komor wakati kaungo harimao mujtama wa hatu wafanyao darasa lazimu angalieze fikra njema ikaunga zjonishieze akli za ho mujtama wa watu wa Komor harima janibu zinji. Ekema ulama uwala wao wavewa abo lazimu warambi kana ribewa harima fikra asasiya. Zobnika ni mitha juma mshezi jiria harima juma ukana ngaranzori shanjo wakati wa he juma riswali juma wakati mrojina na bwe hadisi yonga rjo hadisi wakati wasa handetai harima wakati ujao. Alim fundi mengori mu mafundi hakubalira ayi hamandiyo hajahelezi hahundukane rai ya hengiyombi ngejo mkinisha shajara ai naam ngejo mkinishi izo mtumede arambi kesubidi utozingara rai ukane rai nude ya kweli bamru fulani dia hamba haude namna zenonza kobidizi kai heni mrikao hawarenge amini hahundukane amini langi yombi na change ya kafirishe am ya libeto kafare aminila shaya fanyez dokana khair. Fikira muhimu harwe masala hii. Tayeb harwe hadisi yonga rjwele wa fikra hindi ngarjwele wa kana ola mru ya soma gena roli muhimu jiddan harmo mujtama. Eroli ya hindi eroli ya hahe dokana nganzao ze fikra zitekelezao zidunganene akhlaqi ya hahe sayozi joka yayo de picha jema ikawa wananti ne maulamau ne wanazioni no wasaya waangalie le picha le jemalila. Fikira muhimu eroli ya hahowe wasoma izo wambao zialikianene ze akhlaq za hao daima nsiushi wa Komori ukana na mrenge hizo nambao mrenti hizo nifanyao la masala laysat bihadhihi albasata. Nabiyullahi Muhammad haka qudwatun hasana likum shenkeza ze tabia likum shenkeza ze hizo ya hamba wa ila akhiri. Lidhalika hiyo fikira muhimu keno mkinisha waamekana mimi alimu wa dini renga hizo nambao urenti ze akhlaqi za hangu la lazimu ya ilmu ilazimu ya ilmu yufanye irengezeze akhlaqi zaha ilazimu njaba kana yo wajibu sha ilmu loniyo wa khasatan de kana ilmu loniyo yo ilmu ya he dini irengezeze akhlaqi zaha wewe fundi yodo bana mbakana hindi
ya hadisi inungeri nikao roli ya muthaqaf mbu ya soma ukana nganzo yake na iltizam heze akhlaq zaha ketubidi wambi wandu lelo izofanyao mukhtalif yo fikra asasi ya fikra asasi na dokana ya alimu ne fundi wa dini ya zingare zokana yeze intereza he general ya mujtama wa hatu shatsi dezahe yeye mangali oma wagangi wakadona Firauna wakotsaha intereza hao wambia Firauna ukana a inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin kajonda ajr jorni kama pesa karishindiri badilize haki zirendo abati dirishindi mtume Musa. Firauna hawambia kana naam dena mnai wa innakum la minal muqarrabin na wanjo mtsengelezani nimnikenize ze plasi nimnikenize tike za he sansi na magari nezonti pia besenga mweshe nga mjua wezo nambao au ijumkinisha mwelewa nanzoni wasili harima hadisi a inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin garjohunda ajr sisi maulama ekari saidie batili. Firauna hawambia kana naam ngamjohunda mapesa si mapesa bahi wa innakum la minal muqarrabin ngamjore ndi hakana do karibu nami harimwezi izonga zijira harimo mujtama watu wa Komori naam wakati kao ngawe fundi hujihunduka na hutila harimo PSG hiyo ngawe ne fursa ushanje rai ya hao izo mitsi na hamba walakin nabiyullah Muhammad ya hambi wewe Islamu wewe fundi wewe mrikao urenge fikra urenge opposition ya fikra asasi idhan ya fikra ikaungar jwele wa harmeha isinu dokana de roli ya ho wewe mrikao huso e roli ya haho nganzo unishiyo wa nazi ze fikra al-asasi yo de roli ya mwana e roli ya bili nganzo iltizamu ze akhlaqi za haho zidunga nene ze fikra ikaudu wazibali e yararu nganzo wangalie maslaha he general ya ho mujtama shauta angalie maslaha ya ho wewe nganzo nusurie haki yo de fikra al-asasi طيب ekardo hanzari renge hadisinu rinje harme sociology ya ho mujtama wa hatu gejori ni ka fikra asasi kana wewe manansi wewe Islamu kango rishiliwa basainu no jori shiliwa basainu kawe na udhamana ngawe na udhamana harmu mujtama wa mana mtume harambia kana kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati hele mdunge na udhamana wa hai harima o mujtama wa hai lidhalika wakati kao wewe ngono tavu zijirio harmu mujtama ikao wewe hujumkinisha kana ukofiki nikana balazi na ndongo za kweli huzishimilia wakati waelewa ukana zilati ndongo za kweli lazimu uhime uziharazi yodi namna nabiyullah ya hambia ndogozi injizi la ramu mujtama wa hatika lazimu zishanjewa hasibabu kana hindi Tume sallallahu alaihi wasallam ambakana ad-din an-nasiha edini ya hatu juzu ya hedini ya hatu lazimu ndo nasuishiana dotu wanasuhi wado suluhisha wandu juzu ya hedini ya hatu de namna hiyo lidhalika wewe mzaze wewe mwana wewe mbaba mjomba mwanansi shimeji no ngawe ne dhamana ya haho yakobidi wi ihensi harima o mujtamai wa hatu ikao ngamunawe mahala nikao dora wasu hasibabu deze akhlaqi za hatu hasibabu deze tabu zilio hasibabu na hasibabu zinji lidhalika ladhimu wake fi'a minal mu'minin ikaungwa jodo amrishaze njema wanasuhisho wasaya no ili wandua waswili harima ila rehma ikaundio ritahao dunia fikra muhim harma masala طيب harma hadisi inu ngarjwele wa fikra asasia ya satse na kana ladhimuri do saidilana iyo fikra muhimu jiddan harma mujtama wa hatu wa Komori kayo miongoni mwa khassa nize khususi ya ho mujtama wa hatu wa Komori watu na mnunganzo ya lole wala katina ndongo za shao wala hamtsangia wala mtsangia wando
njomba na wandu watangila na no ili mndu yafanyeze nongweka udo ajoko zifanya yuda ila hafumbule harumwe hadisi ya hatu inu kanzi wandu wadu fanya taawunu wandu wadu saidilana fikira muhimu wakumori ntusaha njiharu madeta injisha ntu kanzari ni hadisi daminani mahadisi ajuka khafif haruma ya hadisi inu طيب narede harumwe mahadisi kao ijom kinisha explosezi akiliza hatu abasaini harumwe janibu ya kisiasa ranzi sisi wandu ikao risomo siasa walakin siu bukine mbavi harumwe janibu ya hedini au siu bukine haku harumwe masala hii طيب harumwe hadisi ikao nabiyullahi Muhammad hambukana man raa man halafa ala yaminin emrikao julaba amini yafanye ndongo hajahungu keneze ndongo zilanzi zombi na change e aminila yafanye ndo jina shaya towe kafara ngarjole wa fikra asasi harumwe siasa طيب wakati kaunga sina malideri politique ikaunga ende sawa ye dawla ya hatu e malideri politique wala wajawarenge qarar e qarari ila ngendao mukhalif no mujtamai wa hatu wa kikomo yabo si ufanye na wila dawla awala di murirensi rifanyiz jokana maslaha ya ho mujtamai fikira muhimu harumwe masala hii tinaunji harumwa deta isha amwanzoni unisheze fikra mshinde mrambuma la nikaunga rendao kana ze hadisi zinu zonsi pia usilamu wa hatu unji ya harumaze ze fikra zinu kotato baki hamade namna mziwa nao ukana zibaki harumwe swala netumu na utawaza na ila inji ya haruma janibu zinji lidhalika sisi usilamu wa hatu urinika fikra asasi wakati kaunga sina malideri wa politiki abola dhimu wake na hikma harumwende se dawla ladhimu wakati wajuko rengwa qarari ya he dawla shawandu wangalie qarari inunge joka maslaha ya ho mujtama haukenoka maslaha harmu mujtama ngeri fanye qarari e decision wakati rjo renge decision rijaru hundu kana ngiyo mukhalif ni akida ho mujtama ya akida ngiyo mukhalif na zila ada ni mila ngiyo mukhalif no mkonsi wa hatu ngiyo mukhalif ne thaqafa ya hatu abola dhimur reven stop rechange rifanye zijoka maslaha ya ho mujtamai wa hatu hadisi ngeri nikao fikira abili ukana ze qarari kesubidi ukana izo qarari zijo zingo arazamvu maana yote lo mswahafu shayo qarari ya kibinadamu idhan na wake muruna wake upolevu harmore ngase qarari ukana ngejo mkini shari change qararin fikira muhimu harmu masalain dokana ngaranzawe ya madhamana wake na hikma wake na ubasir ya uangalia hule wakati kangu wajoko renga qarari e qarari leibi binsi yomonsi e yabilinga nzawe qarari lei sisoka jamid kana ngejo mkini shari rensi ngejo mkini shari fanyendo jina yo fikira asasia طيب fikira ngio bana tukata hejuma dawla hatungo una fikra asasi wanzo wa shanje wakati wa uswale juma hal hada qarar do wakati wa uswali ye swala hejuma maana tishia hadisi ya manama ya kueleza yani hauzisa masuala ikao ya kamuhimu Taima ulama wa Islamu wamwambie te khutba ikao mtume sallallahu alaihi wasallam hazitoa harama sala ya juma hakikatan tikanti fikirie masala hii nabonga binale jawabu sha amjofanya direct ya satena jeri jibule jawabu hilo usiku wa juma namna usilamu ukuangalie juma ye hadisi haude aya ya kuvumbua idha nudiya lisalati min yaumil jumua de aya hiyo ye namna ya kukusudie fasiria wananga bwandu kao wanji harma lahat tireje harma ze tafasir za fasirie aya hiyo
masala ikiwa ngarjo kansiri hadisi hatafsili sha wakati kaunga sina malideri wa kisiasa waja warenge qarari warenge decision ikawa decision ila ngiyo mukhalif nezila adara zoea harmo mujtama wa hatu si ufanya lazima wandu wa change wakomora yo fikira muhimu. طيب Mwenyezi Mungu rambiukana hindi wala taj'alu lillahi urdatan liaymanikum an tabirru wa tattaqu wa tuslihu baina an-nas. Sijamrenge imani de yamini kawo de ulaba amini yiuchongezekana kufanya njema antabirru monsi fanya njema watattaqu ukena taqwa na we taqwa dokana ujihundo mahalani kao Mwenyezi Mungu hau amrisha Mwenyezi Mungu ya uparise o mahalani kao yati uono mahalani kao hau haraziza utende yode fasiri ya taqwa dokana Mwenyezi Mungu hau amrisha ufanye ndongo ngozifanya bonga una taqwa Mwenyezi Mungu hau amrisha ka utifanye ndongo kutuzifanya bonga una taqwa yode fasiri ya taqwa ha mukhtasar mufid harmwe masala yu antabirru ye bir fasira bir yode marhala ya juu ya ufanya njema lidhalika kahurenge ulaba amini ketubidi uzie utifanye njema ketubidi uzi harma taqwa ketubidi uzi ukana ufanye islah urengezo mujtamai wa haho ikaungo ono zembizi liyo harmo mujtama chala dimu le fikra hiyo ike clear. Idhan harmwe hadisi kauri hadisi banu Nabiyullahi Muhammad hakanzari ni kefikra asasiya dokana nga juhunda mrislam ulabe amini ye amini ilai hundi heukana giyona mushkila ranse amini ila ufanyiz dokana khair. Iyo de hadisi muhimu ikao tikanzani hadisi damina nyuvanu lelo harmo wakati mshashi unu ngamina fikra ikao ladhimuni wadihishe wa khasatan do wandu kionga nyivanu mnishili yendondondro harma efikra hiyo efikra yonge ambao kana hindi tia hatu ngevirau harma munataf ngevirau harma marhala ikao ngiona khutura ngabo khatar tia hatu na we khatar iliyo ngiyo harma ila mu'taqad de aqida ikao dorai amini ukana ino de aqida ya kweli ikao ngejori wasilisha harma embebo biidhnillahi ta'ala aqida ikao ri amini ino de aqida ikao ngejo tsongezari tsanganyihane rike wadzima yo fikira muhimu harma masala hiyo aqida ya hatu ngiyo harima khatar na we khatari liyo ngetilwao ne malideri ne daula ya hatu duandu ikao washakilishao ye khatar harima ye imani harima ya aqida ikao diyorai amin. طيب namtulilie nishilezo nambao hamwemwe bayo mahadisi ikao tia hadisi sha inu fursa mrudini rejeze fikira inu no ilijoka rasikh mrudi mfikiri wazima nami o mahala nikao miminga mwafikiri no mahala nikao nga mwangalio efikra inu. Taib wa Komor ensi ya hatu Komor mingoni mwezensi muhimu jiddan harima yele barala hatu lila hasba he plasi strategiri liyo ensi ya hatu ikai kolonizewa ni Mfaransa mono Mfaransa ukana hajahansi la glizi Komori kajakanza jari fanye hidaya ila Allah la hakahanza ya change ye iman ikaude ilo harmo mujtamai wa hatu wa Komori jena mna ikau hashindi ha change iman ya he zisiwa zaka harima majirani watu Maurice, Seychelles, Madagascar zensi ikau hakazi kolonize ye hamla tabshiria wandu wakufanya dawa harima ye dini ya kima Christian wanajihi
hasurwa na picha jema harimwe zensi ikawa majirani mwatu. Walakin Komor Mwenyezi Mungu asori hifadhi. Lidhalika ye dini yo muhimu harimo mujtamai wa hatu wa Kikomor. Fikira muhimu. Dini ngetezi wao no ili jotongeza kukana yode joko tongeza rifariki yani. Zendogo zilo harimo mujtamai wa hatu onti pia wa Komor. Izo tinongo ikao zijovzingara kukana riti separe. Mungazijati kutuwe. Nzuanati kutuwe. Mwaliati kutuwe. Maoreo wa kutuwe. Na abori tsanganyi hana sina o handongo zinji. Walakin, eshi utsanganyao wewe Mkomori, ngazija, Mkomori mzuani, Mkomori mumali, na maore, amabu maore, hindi, dini ya Kiislamu. Geografi kartisi nao, administration kartisi nao, thakafa ya hatu yonzima sinao shake jari tsanganya hata basa inu kangarando dere do tsanganya hana, abadan. Sheshari tsanganya sinao do usilamu wa Komor. Lidhalika yo fikira asasia. Usilamu ngotezwao harima ensi ya hatu. Pai, bado mukaddima mtitiwu. Eze marahil ikawo ngamjomnikanizo banu mfikiri. Mwangalio mahalani mimi na waswili harima ujuma ufikiri. Ujunduwa. Zabari hindi ye dini ilo onsur muhimu harima o mujtamai wa hatu wa Komor. Timvumbulani geografi banu. Timvumbulani thaqafa banu, timvumbulani nora kisosoloji. Kana izo anasir. Ikawo zitanganyo mujtamai wa hatu. Shaizo kazina uzizingara kana risikutu. Timwambianikane ye dini yode mbahindu ikawo iritanganya harima o mujtamai wa hatu. Itanganya Mkomori, masi wa Mararu, ne wa Maore, dini ya hatu. Yofikira muhimu ardiri tsanganyana maisilamu wenji kaungwa uharima dunia. Wana Mwenyezi Mungu anabakana kuntum khaira umma. Havumba kalima la umma. Na bwe fasiri ya umma harimo usilamu ihana maana nyingi. Walakin usilamu wuzingara harimo janibu kananda ila thaqafa ya Kiislamu. Di akida Kiislamu ya ritanganya. Lidhalika yonge ngetezi wao harima o mujtamai wa hatu wa Komor. Pai. Wakati rarengaye uhurriya wa hatu wa Komori. 1975. Dawla ya hatu wazee almu'minun walmuassisun wa asisiye dawla ya hatu wakansi wafikiri ukana eshari tsanganya harimwensi hatu inu hindi wamakana dosila esura ele piche kaungara nzorinike dawla ya hatu ngarinikao picha hindi de identity ya hahowe Mkomori wamakana dosila sa hiyo wende wamba ukana sisi République fédéralique islamique de Comores. Jumhuriyat al-Qamariya al-Ittihadiyya al-Islamiyya. Ye identité renga wakati rengo hurriya wa hatu ramakana do silamu. Sabari hindi wa Komori. Dokana ngejori tsanganya akida. Ngejori tsanganya imani. Ngejori tsanganya ndongo zinji. Sayora mbakana rinike dawla hatu ye identite hiyo. Hasibabu hindi na mangalio mujtamai watu wa Komore namna wapangia. Maafrika. Maafrika ngabwe mabantu. Maafrika ngabwe wa Tanzani. Maafrika ngabwe wa jaharime Centre Afrika. Maafrika ngabwe wa Bushi. Maafrika ngabwe makuruweli. Mangalie. Heni wandu ya bunga una thakafa. Nga una kulturi ya hao. Mbali na bali. Lidhalika ma abail muassisun ngasinema asiatiki owaze wa hatu wahansiye dawla ya hatu wakati wakufikiri watahe ye identity jowri tanganya wahundu kana hindi do silamu
sayori nike daula hatura makana République Fédéralique Islamique de Comores. Mimi izo nifanya wanu ngamfasiri hadath ya jiri na juana hundae République Fédérale na juisa suala za bari hindi tirejeti somo sociologie o mujtamai wa watu wa Komori telewa ukana izo waze wa hatu wa kufikiri ijo mkinisha kadi namna nambao vanu. Lidhalik wa Komor abo filosofi tsuo para Frédéric Nietzsche hamba fikra muhimu jiddan harma masala hiyo. Hadir wakati lon wonu shiyeza bira. Al-hadir yuniru al-madi. Wakati unuriliwa basa inu wajoni shiyandongo zinji zabira wangu watuko uzelewa. Eshatsungar doshi narelewa fikra zabira hale de teknoloji loniyo de wasa ilir lonizo zijoshi nar zirisaidia zifasiri fikra zinji ikawa ze wahatu kwa jako shinda uzifasiri. Lidhalika al-hadir yunir al-madi. Iyo de namna minifanyao tarehi tihanti tiangalia haditso la kritike no ilineleweza bari hindi amedabdala fikiri namna inu zabari hindi alisalihi ya fikiri namna inu zabari hindi takiu maritamu na mzawari na wala wanu wa fikiri namna jatara kuwasili harima fikra tijati hunduze fikra isu amjo tahamali fikra ne tafsiri yo fikra muhimu. Tayib rija rihansi harimale jimbo la taifa la hatu warambia ukana hindi wasi wa Komori dini nzima yomonti harimale jimbo la taifa ya fikra ya bili ye daula ya hatu ivenuha hasibabu ye dini wa yatangaya hunuma siwani. Fikira mbili zilo harimale jimbo la taifa la hatu la hansi ukane ye dini ya Islam iyo muhimu harimo umujtamai wa hatu iyo de yaritanganya harima fikra al-asasiya. Namnisami fikra muhimu harima masala hiyo. Tayib la jimbo la taifa liwambia ukana uwe Mkomori ujokolishia ukensi ufikiri za hamba harumale jimbo la taifa ukana wasi wa Komori dini nzima. Madha yani kasi dini nzima Komori ze dini zinrajina izo kazitu kaziti harmo dictionnaire ya hatu sisi wa Komori eshari tanganya rarende ha dini nzima rarende wa Komori do kana ngasina dini nzima. Yo fikira muhimu wa Komori wahansile jimbo la taifa warudiwa hambia ukana ye daula hatu ivenuha hasibabu hindi hasibabu ye dini wo yatsangaya hunu Komoria baike yo fikra ikauti fikra ya kweli ukane dini ya hatu itongezari hansi daula yote fikira kweli walakin de johunika ishara na alama ye ahamia ya he dini do muhimu wa he dini harmo mujtamai wa hatu wa Komori. Yo fikira muhimu harme identite ya he daula rambo kana si para République Fédéralique Islamique de Comores renika identite ya he daula ya Kiislamu manosi la Mungu bali ya aqida ubali hizo zontipia rija harmale jimbo la taifa ikao lohezi wakati walo munasaba no wakati ikao kabati munasaba lihezizoa na watiti lihezizoa ndo duhazi lihezizoa ni wakati ze fikra za tekelezo harmale jimbo la taifa ikao zibali ya fikra khulasati heze tabu khulasati heze fikra ritahao khulasati nazilandongo ikaunga rizitahao rizihensi harma yensi ya hatu ladhimuzike harma le jimbo la taifa yodi fasira jimbo la taifa. Lidhalika le jimbo la taifa lihamba kana wewe Mkomori we dini nzima wewe ye daula hahois ivenu hasibabu walo dini ya Kiislamu. Fikra muhimu. Tayib naritengele mbavi harme tarikhi wa Komori rija
2000 il a 1998 henda 99 mashaka ya isonjia harima entia hatu riwasili harima natija ukana ho regleze mashaka ikao zikau venu harmo mujtamai wa hatu mashaka ya kipolitiki, mashaka ya kiuadilifu, mashaka ya kithaqafa dazila mashaka ra kosi daiman sisodozi vumbua harima umahalani kao ngari hadisiyo solution hindi wa Komori solution rijara mbilokana ze mashaka za kisiasa mwono kananga bwandu wa dusakanga wa dhulumilwao ngabwandu wa bokana ze interepia ngizo ngazija wala ngaranzo kadha wala ze zisiwa disovurana ikanga mweshele yao za kotsongeza wandu wa ndiso kutua wandu ndiso fikira kutua mweshele yao ya tarehe hiyo heni mdikao hasomwe tarehe hiyo solution hindi wamba kana radera fanye akori ziparao deze akori za fomboni pai eze akori za fomboni ziregle fikira hindu wa Komori ziregleze tabu ikao rikao ziona za kisiasa ziregle tabu ikao za ki ekonomi hena mna za hansiwa zije ziregleze mushkila hizo mone tournoati ukana ngari regleo ukana kabati isi watu au mji fulani hau nti fulani hau wando fulani wasojodoka de rumeyezi regle fikira hiyo namnaje dokana la dimbwa ke tournoati de namna la regle fikira hiyo pai harma ekonomi ra kwamba kana ngabo dhulma harma wazinsha ze resources zilo harma enti ramba ukana heni isi wa ngwa jo jitawalia wajiendesize zila mawarid neze resources zilo harima shesiwa ngamangalia regle janibu ya kipolitiki tournoati regle janibu ya hewa zinsha ze mawarid neze resources ukana na wake gouvernement harmwe zisiwa na serikali na hizo zonsi pia zidirige eze mawarid neze resources kaungizo harima zisiwa no ili regle mushkila wahe oto waadilifu wa wanisiza zila resources nafikira zinji walakin gabo mruya jusa suala ukana ritowe identite ho Komori kana ritowe usilamu harma ya daula hatu eyongyo na ila kahindi ukana Republique Federalique Islamique de Komori ne mashaka ya kojiri harima ensi hatu wa Komori namnambi wa Komori usilamu nguona mushkila hindi ne daula hatu nafikiri wa Komori ziankilizinu na zilamwe wa Komori usilamu nguona mushkila hindi ne daula hatu Komori usilamu nguona mushkila hindi ne sheswa shanzuani usilamu nguona mushkila hindi ne sheswa shamwali ne sheswa shangazija abada share nderizimi usilamu tudimre jamabi titi dingoni wakati rarengo huria wa hatu rifikiri uhansi identity ya daula hasibabu deze mukawinati zilio harmo mujtamai wa hatu na zivumbwa bano Afrika wa Asiatiki mafrika ngo bjoda hubino izo zonsi pi ramba kane hawiya jo identity jori tsanganya ramba kana do silamu sayori kazere identity ya daula hatu Republique Federalique Islamique yo fikira muhimu rija harmo jimbo la taifa ramba kana rithibitishe fikira ila kana sisi dini nzima ye daula hatu ibenu hasababu kana ndabukana ngabo dini ala fikra hata ze muasasa za hii daula zidoka ziwasimu za Kiislamu Dar es Saada na Baiti Salamu zila pia fikira za Kiislamu wa Komori rija harmwezi akord za fomboni rito wa usilamu harmwe identite ya daula lidhalika tijusa sual mimi usilamu ngona mushkila hindi ne mashakari liyo harima insi hatu hala usilamu wodo watiyo mushkila haunda si hawasi hauzi la mushkila za kipolitiki zila mushkila za kindini wanzo wa wasuli haruma ukana ritowe usilamu ne identite ya huu mujtama yunu utike namna wajo tsanganyihana harumweze akoreza fomboni
Ntoma kana zombi amvumbo fikira banu na mnelewe amvumbo fikira banu ukana usilamu ni akida ikauri amini ngiyo harma khatar wa Komori. Lidhalika rijari to usilamu fikira muhimu. طيب harmweze akoriza fomboni. طيب rija harima uswalie idi wa Dhulhijja. Hal uswalie idi ya Dhulhijja iyo karari iyo decision ya he dini hau iyo decision ya he siyasa. Bimana kange jorengwa ni wandu wa malideri wa he siyasa, raisi, mufuti, mana mufuti wala mdu wa siyasa, wala mwadhafu ikaungu fanyo hazi harime dauli. Abo hizo ajoko hamba hizo ikau de rai ya he dauli. Mana ghaliban de namna hiyo wa Komori. Garanzor swale idi ya Dhulhijja. Garjone rauzi se Qur'ani, rauzi se hadisi za mtume, au garjone rauzi rais wa he dauli wa Komori. Namrishi Komori si uzi se rais wa he dauli. Rais wa he daula de ko hamba kana na mswalei di suku fulani au mti swalei di suku fulani. Mmono rais sambi wakati hajamba kana hatua degre kana karcho swalei di suku fulani. Rais azali wareje ngarjo swali siku fulani hena mru yetso swali yidi wakati kao yeye doyanzao. Idhan uswalei ikao yo ramz iyo symbol ya hema Islamu ida Dhulhijja ngiyo harima daula. Shakartu enda raita harima zila nusus za Qur'ani, nusus za hadisi kaungizo wadih harima masala hiyo. Shasio siuzi ransi renge qarari ya he rais wa daula, renge qarari ya he daula wakati jiko swalei. Fikira muhimu zabari hindi ye dini ngetezi wao hako hasibabu dokana inude ndongo ikaunge jotsanganyo wa Komori ya akida ya hatu ngiyo harma khatar. Fikira muhimu. طيب rija 2019 henda 2020 ikanga moshelewa au hau 2021 rija rais wa he daula haja harambia ukana lazimuri changer rireviser le jimbo la taifa banga bo fikira ikao fikira yo kaiti mwafakane daula. طيب yo fikira hindi fikira kana sisi wa Komori si dini nzima ijomkini shari badilira mekana sisi wa Komori si ulime mzima. Mangaliao wa Komori ye imani ne akida ngiyo haruma khatar wa Komori. Ritowe identite haruma daula République fédéralique islamique ramakana sisi Union de Komori. Rija harimale jimbo la taifa ramba ukana sisi wa Komori sisi dini nzima. Sisi wa Komori si ulime mzima. Ritowe fikira ya sahiha harimale jimbo la taifa riranse fikira yembi. Ngamangalia wa Komori fikira ya sahiha hindi dokana sisi wa Komori si dini nzima. Yode ya kweli yu haqiqa rasikha wa thabita harimu mujtamai watu wa Komori do wa Komori. Walakin fikira ito ya kweli harimali jimbo la taifa hindi dokana ramba ukana ye daula hatu ibenuha hasiba ukana ye dini tsanga ya hon Komori. Yo si fikira ya kweli. Mana dini yeke hansi daula. Fikira ikaunga rjoi hadisi rifanya andeta zi arkani za daula, ze nguzo za daula zihanda ruba. De shabu, ne arudi na gouverneur na wake na sirkali ya kipolitiki. Kaze ndogo izo ziparihaniana abonga bo daula. Tisharti wakedini la. Dini yoja marhala ya bili. Yoja isaidia fikira. Shayuke hansi daula. Shasisi namna raangalie dini harimo mujtamai watu hundu kana ritukuza riyamba ukana ichungeza ukana rihansi daula. Lidhalik na mangalie akili rumilwa uno wandu ikaungwa nzao hamenye imani. Ya huo Komori. Yefikirea kweli ukana sisi wa Komori si dini nzima itolwa harimale jimbo la taifa. Ye identite ya he daula hatuikawa iritanganya sisi maafrikane wa asiatike mabantu na uonsi pia ni makurueli itolwa harimale ye identite ya he daula
Rabakana si Union de Comores, si République fédéralique islamique, rito. Amrejuze fikira no ilis jo karasika wa Komori. Mlamunge. De imani mwe amini ngiyo harma khatar. Yo fikira muhimu. Tayi. Rija 2025 wa Komori. Rudanzara ngaleri changer identité he daula. Arudi. Ye o soleil di sisi. Decideo kasiasa. Rija harmale jimbo la taifa. Ritowa ye fikra ikawa itsanganyo wa Komori. De dini yonzima. Rambakana ona ulime mzima. Na wezo ti sahih. Rija harima 2025 Rambakana la dimuri angalie juma. Bae juma ngabo khatari. La hawla wala quwata illa billah. Huswale juma ngiona khatari nehazi ya he. Wanansi. La dimuri hundishawiri. Bae juma nge shakilisha o khatari. Nehazi ya wanansi. Hala al-asasi ka wanu wafanyo hazi. Na mdaza mangalia wanu wafanyo hazi. Zentuikao tiza juma. Mdusienda ho biro mdenda parisa kabati mdukule. Wala wasinye wenzao Faransa. Wala waliwa watina hazi. Wala mam. Dewa makana mangalia wakomori. Be imani ya hanyungi harma khatar. Ya akida hanyungi harma khatar. O silamu wa amini. Ukana dojoko mbe hanimbebo ninga joko shanjiwa mburike harma khatar. Wakomori. Jumari yangalia ukana ngeshakilisha khatar. Yode fasiri yabo wa Komori. Ukana wakati kaungo joranse haziwe nde waambudie Mwenyezi Mungu usiku wa juma ushakilisho khatari ya he daula. Lidhalika wala dimu warengo qarari. Qarari yonga rifanyao. Nariz prolonjeo wakati wa he swala. Wakati yo ujenda swala wakati sisi ka daula. Ritahao. Sidoena mna Mwenyezi Mungu ya hamambianikana inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يحسي وقت محدد لا سيدنا مني نحرف الكتاب سيسي الجمعة بياني وكتي كاو مجد مصالي جمعة جينا مني كاو سيوما بياني كان مصالي يدي لذي موري مبياني وكتي مجوكو صالي جمعة مرحلة مهم وكمور de wakati rarenge uhuria wa hatu rihansi identite he daula République fédéralique islamique. Le jimbo la taifa la hatu rihansi fikra asasia ukana sisi wa usilamu de dini ya hatu watongezara hansi daula. Rija harmaze akori za fomboni vanudo bahano wandisaze makr za kojazi fanye taamuri ya he daula no wakomori. Ridwanzara angalie ze akori za fomboni ndogo hindi za tsanganyo wa Komori. Ndogo zinji. Emba hindu ikaunge jol tsanganyo wa Komori kakeno mkinishiha wachililiane hindi. Do silamu. Hasibabu dokana mahajana na mengomitano homa mgomirandaru ye mfaransa ibita Komori kajashinda ya change imani ya hahowebu mkomori. Lidhalika wala dhimuri niko wa Komori wao hawao wa change imani ya hao. Rinike daula. Jaramba kana weti silam. Shawewe Union de Comores. Si République fédéralique islamique. Ritowa. Rija harumale jimbo la taifa rambakana narangale fikira ikaungi onje babano. Ritowe. Ritowa rambakana wewe tsidini nzima. Shawewe ulime mzima. Rija harumai di el adha. Singa mjuwawe na mnaonda koso leida dhulheji. Rija harumai juma. Mushia. Muftil akbar. Nisibu na mjaze kheri, jamnike umri mumle, haamrisha ukana himvu. Ikao. Ujo parisiwa yetu wa khutba, ye juma, shikomori, ya elezo wa Komori, ye dini ya Kiislam, ya elezo wa Komori, ze aya za Mwenyezi Mungu, ya elezo wa Komori, ze hadisi za mtume, kikomori na remankasuha. Siswa bonsi. Na mwangalia namna je wapanga ushanje fikra he juma inike jandi sa juzi. Mwashile mwahajana. Si akili zinu nazike hashiri wa Komori.
sisi ngarisomao muashirat alama rangalie zijiriyo za barindi zijiriyo namna hii. Pai watola karari ne daula ukana heni juma ladhimu wanduado tuweze khutba kiarabu ze darasa ngamjozi tuashikomora ndo hambe gwadu shahari mwe juma kesubidi mdo hambe mdorongo we gwadu taib zabari hindi wa komora kabumda jusa suala anju hambiale jawabu haramaze darasa wandu waili do wandu wazee walindao halaqal maut watona zofanya po maharibi watona zofanya wangu ajoji hundo misirini ngashiliao kalamullah mirogozi ya Mwenyezi Mungu na baadhi za watoto na ikao humsirini ikao parsanga batolao darasa zentu ikao tia Ramadan kwa timizi 10 abo winji de kangwa 10 hao watano 6 lidhalika iketsushakilisha khatari haramwe dawla hujujoro ngoshi gwadu ngoshi komor ma fi mushkila walakin yawm aljum'a wakati kao maislamu wa komori wonti pia emlozi emlimaji wonti ngorontizo vlonizo pia uvaya nguo njema hujikana standard ya akili ya hao wende wa swale juma wishilie khutba ikaonge joheleza fikra kipolitiki gejoheleze dini gejoheleze hadisi ya mtume gejoheleze maisha hao gejoheleza imani ya hao hujahamla ukana sidena mna hiyo ejumanga wajwandu wenjo msirini wandu walahe kai hatibu nguheyo hawaeleza kalamullah waelewa kalamu rasulullah waelewa za politiki waelewa za kisosioloji waelewa za dima waelewa za wastahiki abo yunga josha kilisha khatara ya dawla solution hindi nari amri sheikh khatibu ya dorongo shiarabu alafu wake hamadi makawakibu alafu waze wahatu wenda wakantu msirini wasingo shia kala taala walhamdulillahi rabbil alamin wa hiya kanti wala ngutsingo dema كأنها دخلها أول مرة حجوها لا صلي جمعة انزا ودوموزي سابو مزي هستفيد هندي نخطبة إلا ما بيعرف كاتوجو حسيبا بكارنغو za shiarabu na wala wansaeleziwa shikomori mufti ambao kana iparsa khatib hajuhangu elezo kalamullah wa kalamu rasulullah harma khutba juma na remankasuha bese nyonsi pia mwisheha isi lidhalika taamur ye makri ya rumia diswa yao baada wa shinda wa fardu shefikra hiyo wawasilu kana na rishanjo wakati wa hejuma kabla hapo ze khutba kudohenda warengea inwani ya hii khutba ijoko tokelezo harmo misiri ya juma na mdungeze pa na zivumbwabo mwangalie ukana bonambakane imani ya hanyingi harmo khatar yode ze fikireza hangu wakati kao sikanzi nga msomo umwishtama wa hatu ubanu walu khatar diyo dao anombo Mwenyezi Mungu kana tsitwa hadisi mbiliban zaka muhimu he takdiri hangu emana natendeze hadisi ya mwando dokana maulama gejomkinisha mchanje rai yudo bana kanzani wasili man halafa ala yaminin faraa ghayraha khayran minha فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ukana position ureke position ile ngiobi changer position ukauhadalwa ne sultan yezi ya kiserikali huelewa ukauhadalwa changer rai ukiharimwe haki ndio fikra al-asasiya na mkihashiri wa komor hii ni fikra ikaunge juu tekeleziwa juu kana jani ya he imani ne dini hatu na ikentsiwa ifikiriliwa hankili hamwemwe ijomkinisha kawandu ikaungu wafanyowe taamuri yaho ye makri zifanyowao ijomshakana deze dawla zaki Faransa dawla ikaungu wana waadino silamu so wandu wa aplikewe ze khuta hizo na sisi wakomo anombo Mwenyezi Mungu kana njamlatiza ni wakati njamswanezi shehitwa shati shinditsi munishiani fikra asasia ikao muhimu
doba naangalia ze fikra tundukana hiyo fikra muhimu insha Allahu taala. Naomba Mwenyezi Mungu kana mhundu faida nize ndongo ikawa tizitekeleza vanu njamlatizani wakati ngarjoonana wakati wasatsena harima hadisi ikao yo muhimu insha Allahu taala. Ngarjukan siri hadisi ya Nabiyullah Muhammad yaeleza kana ad-din an-nasiha, dini ya hatu hiyo ikansi harima janibu ya nasiha. Ema sahaba wa Musa kana liman nasiha ngarjokonika mruhindi arjonika mtume na Mwenyezi Mungu na Maislamu ne wandu ikao o harima esi yodi hadisi ikao ngarjo hadisi harima wakati ikao dorijao biidhnillahi taala. Na Mwenyezi Mungu kangani harima khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.